Comunidade Balong e Aldeia Ilo Claran continua a enfrentar problema bemos. Comunidade Balong e Bairro Bukafini Aldeia Ilo Claran, suku Bairro Pite, continua a enfrentar problema bemos. Obrigado, comunidade Sira tem que sosa bemos, onde usa ba necessidade lorloron. Comunidade Lúcia da Costa Hateten, problema bemos ne, Sira enfrenta tinambarak ona, mas beto agora, Timor-Leste empresa pública KBTLEP, será canaliza bemos basira, lune Sira tem que bakuru berro distância dok, o de bele responde ba necessidade. E durante Tinambarak, a mim lahetan acesso babe. Problema ali uma quando companhia sobre a letang nebane, então a mim label lahetan be. Nestraga a minha fulan toma cada vez semana rua, então a mim buka tuiri bizinu sira nenhuma, então a mim lahetan be. Ini ne problema bote de makami. Tinambarak a mim lahetan be. Lu a mim lori masa ne a mim bakuru li habe maluan letang ne. Ne cada vez dalam rumah kami kuru ida bela lori 5 liter hansane to masane 5 det loro ya abi ha karaik itu agora be mai husi karaik ne ami kuru li husi ya sabadare ne ante fornecer tung mai quando companhia sobi ha motalarang ne ami la bela tambe ya anto estragat ya anto ne aras ka ba ami fulan tom-toma. Ami dalam barak hato amni Kristen mis labele. Atau hato baselos. Ami ha poleta ne ma problema lima ka ami tumba kurusa me usa to baleta ne ba. Então ne lalin dok liu. Ami ya soso tiram nik vite. Também hane ema hoto barak la serviço essa comunidade babane. Husuba parte relevante husi governo e durante ne ami husi suku o aldea Bukafini, memang kami enfrenta helpa pemos, kami enfrenta durante tina sanulu. Nebe difícil tebes ma ami, nura restauranti atau sesu pemos, nebe ami suku Bukafini, akaro usu governo atau facilite helpa pemos ba suku idane. O problema ne dadaune comunidade Sira em hela parte be Timor-Leste, atu bahalo canalização bemos ba comunidade Sira, também bemos hanesan necessidade ne bem importante ba cidadão Sira. Hanesan comunidade ami la hatene mai mesami ami la hatene dian BTL magmaika companhia magmaika husi parte silung mai mesami hatene din mag sira mai sira tauret tanda det sira tetikatak ami registro ba umakain be atu mai hate tren quase que tinan hirane laran liwa kotuk tinan rua katolu liwa kotuk mai ami coopera ami hakarak dia tinggi lori be mai be realidade to agora belai. Total umakai ne behela iha bairro Bukafini aldeia Ilo Claran hamutuk atu sira resin no cada família semana ida tem que gasta osan $1 sanu resin 5 to ruanulu resin 5 hodi sosa bemos. Bárbara Perpétua, Octaviana Isidoro, Yemen.